Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki arwat ki samla ki bakan thop yu ba penshai lang wa lang, bat upul fila lingkhoy ki bana kasnong dom mauyong, kasnong kebadan hakathan mau sao, jong ka Southwest Khas Hills District. Haka khat atarik unailat arajar arpo kilayo pan kem bat pela im ya kawi kesem ke bapla bat kabai sriem kum kahan ya kate kesem lalap na kawi kesurok haka te kisnong haka miet juga khat atarik unailar dai kite ki arngut kisamla bat kila ongru ba kumi kate ke sem kim paju menu ru bat kim shim lala ru pantip na e kawan kita ki arngut ki khana samla hadien ba kila kem ya kate kesem kila ra sieng ban pen i ki bahyang asam bat syaki bala kham temen ban keli reila ong ba om shim nadan bala ban batai namar kim pa ji kum ya katai ke jat sem ha ka jing em ke jongki kita ki arngu samla kila tmuru ban it no ya katai ke sem syakat nat wildlife te kene ke sim menemit ni ba nga bat ini i perlok jonga umut ban lek sendan ye i ba ila iwan kai sing jongi ti imut ban lek no sing te ta kapor bangi nga lek sendan i ken ngan ya kata kalti te ni poi ha kawi ka surok ba don kitu ki mau kontrol te mare poi hang tanga adu banga poi kham singai ma i la ya kham sikmat kenyanga te hak ta kapor ngalai i kijing pla ke badan sikmat te nrei hak ta kapor nampak ong nambar ngampetip ba kadi ki namut ba kadi ki jamau bayong kum to nrei eju i kijing pla kalong tangi kan ini kadu kemat ken ba pai sini stai kat ba kadang tabak tu kai to slides ke jongi te hak ta kapor kat ba ma i ya sikmat kat ba ngaru ngalak poi kam sejan bat kene kesim sangi ngalak sangi i te sangi i ngalai sejan bat ngaklem na penslam kapor kloi ngalai ban bat kene kesim namar ngating yo bakas aher sepet te kumta maria yo bat kene kesim bat berorut kene ya pej lang ya pej ke jinglong ku jong kene kesim ken ya batai ba impat jui i ken nom no bak kum kene kesim bat lese hak jing jonga kadang long first time ta bangi i kene kesim ti kumta bat le perkat si pang te marba yang perkat kumta ngimla benya batai bakadi tengru ngamla bantip bat kapawan nang nur ngimla bantip mereka susyong bet bat kasu dembet ha ketuka kasurok ti tin kata ngila yang no bat kumta ngin ladep ban ya batai lang baru arngut tehedin tang sa nasara no mangai kene kesim ban marak no saying bat mai isa lek no sala ke jongka kaying gen imei pai bahing nari mairu kiong ba kim pat ju iya kum kene kesim bat ki makwat ke jinglong temen jong kiru kiong tang ningkong kiong biyo i kene kesim bat ke jinglong jong kene kesim kolong ko ba i phala kiong kim pat ju i meno ting ong wan ong tupen batai dia ka kerteng lene pi jika jing im jo kane kasim ken ki im ha kana ko benta rima makiru ki ma batai re mesupun bat ngala su ong no mangahi ba ong trai kane kasim kadai ke baju im haki jaka balong badan kumtuk long rudwa ken nambar ladang apik kini kicat kalong tikum ketuka sim ke ba im haki rudurio kene sim kalong sim ka ba ikla bang ipek bat mar bang i kene sim ipek chipang bat nilamut ban plan no rei gojing tumo gojing hi ba bang iyo kino gi sim ka pula ikwa ik ban but tangkai bat ni don ru ye gojing mut ba yo kino ki kinjar sim ki ba nim ju yo i bat kamnyar ki ba kum kine kila long kum kisim ki ba
janduk jat ki bahap ketup jangka extinction species te kuntang ikwa ya keban IT ya kena sim siaka wildlife department makan sim but kan ai ya ke protection ke babiang namta gine ki jasim ki bala janduk jat dane ngim yo i rei ha ke jing yo i ba kene ke sim le se ke sim ke ba kenria jaka lade kata kebangyong kamai migratory birds lane kata kesim kebawan nari nongway ke extinct bird te nikwa ikaban IT ba kibor kibahalo kin sim bat ki badai pet ki kene kine ki marakim rek sim kido kin sim ki sumar ban ikla ikaban IT sekawala